podešavanje tastature na Linux Mintu je isto jednostavno. Znači, idemo na ovo dugme u levom donjem uglu, Kick Off, pa zatim na System Settings, pa zatim nađemo tab sa Input Device. Ovdje vidimo šta ćemo moći podešavati već. Znači, otvorimo Input Device. Imate ovdje po defaultu otvara na hardveru. Tu možete uključiti numerički deo tastature, znači onaj s brojevima. Možete da odredite brzinu blinkanja vašeg kursora i brzinu pomeranja, odlaganja i ostalih sitnica koje, sad nećemo se na to zadržavati mnogo. Ovdje imate da konfigurišete dodatne, znači u detalje sve moguće. Opet se na tome se nećemo sad zadržavati jer smo početnici. A ono što nam je bitno kao početnicima je da odredimo da ovdje dole tu, recimo imate ono kao i u Windowsu što ste imali, da prebacujete tastaturu sa raznih slovnih rasporeda. Recimo, da bi to sad počeli raditi, morate da odčekirate ovaj dugmić ovdje, ovaj tab, da možete da konfigurišete vašu tastaturu. Znači, evo, kod mene je srpski latinica ostalo po instalaciji kao defaultno pismo. Normalno sad, recimo, ako trebam, recimo, želim da dodam i srpski ćirilica. Kliknemo na ovaj dugme add, dodavanje, i onda idemo izaberemo jezik. Recimo, ajde, dobro, sad znači tražimo srpski. U ovom slučaju srpski. Znači, tastatura, raspored, idemo srpski ovdje i ovdje nađemo, pošto latinicu imamo, nećemo latinicu, ne idemo, odaberemo ćirilicu, recimo, Serbian ćirilicu. I sad u ovom delu možemo da napišemo, recimo, oznaku koju želimo da, recimo SR napišemo velikim slovima i to će se pojaviti u ovom donjem uglu kao vaša oznaka za ćirilicu. A u ovom delu gdje piše shortcut, to je kratica, mislim prečica, koju će na tastaturi može. Recimo, kliknete na ovo dugme, pojavit će vam se ovo input. Znači, unesite sad način na koji ćete uključivati. A recimo, jedan od načina, radi se tako, stisnete CTRL dugme na vašoj tastaturi i lupite slovo koje želite, recimo R, i pustite. Znači, to će vam biti, kad sljedeći put budete htjeli ćirilicu, vi ćete kliknuti CTRL pa plus R. Ok. Znači, evo, sad smo dodali, recimo, ćirilicu. Treba nam normalno i engleski alfabet. Opet idemo na add, izaberemo jezik. Ovdje gore sad ne moramo izabrati, mislim ne moramo izabrati engleski, nego ovdje ćemo samo da nađemo engleski. Evo. Sad tu ima više varijanti engleskoga. Bilo bi najbolje da u S nađete English i u S. I varijanta, znači možete ovako, možete, ja izaberem uvijek ovaj. Znači, sad u S ostala vam je oznaka, nek bude u S. Recimo, opet možete i tu kraticu ili prečicu napraviti, opet stisnete, znači CTRL, vidite gore, i recimo E. I opet OK. I znači, evo, sad smo dobili to sve. Sad potvrdimo na ovom tabu, potvrdimo to. Evo, vidite da nam se pojavilo već, izađemo iz ovoga podešavanja. Sad vidite, kad bi na ovo RS kliknete desni klik, sad vidite da šta imate tu od vaših prečica. Znači, izborom neke od tih možete da prebacujete se. A imate i opet prečicu za ulaz u konfigurisanje ovoga što smo radili. Znači, ako želite još nešto da ubacite, izbacite i tako. I
sa kraticom, prečicom na tastaturi ćete također morati moći prebacivati. Recimo, evo sad kliknete CTRL E. Evo, i sad je prešlo na engleski, to jest na US ovu tastaturu. Eto, to je to, vrlo jednostavno, znači ništa komplikovanije nego u Windowsu. Haj zdravo!